Kei te piki haere te whakarongo hia atu o ngā waiata reo Māori, hea i ki ngā tatauranga o te wā. Ka mutu kua piki hoki te rahi o ngā kai waiata e whirinaki ana ki ngā pūoro Māori hei whakaniko-niko i wā rātou waiata. Hei tā Tanisha Rohe, nā te ao hangarau, kua pēnei te pikitanga ake o te whakamahinga o ngā pūoro Māori. Kia tahuri ake tātou. Kua piki ake te hihiri ki ngā waiata Māori ma te whetu te kaumārima orau i te tau kua hipa, kei te whanake tonu. Kei te neke te whenua, nei, kei te hia kai, ngā iwi. The recognition, the uptake, the engagement that we're seeing it's been huge actually, and it's absolutely growing in popularity. Ngā tautoru kōtui pāpori pēnei i a Spotify, kua hoki anō te mana ki ngā ringaringa o te tangata. Ko ngā kāinga pāpori nei, koena te kāinga ka nohia te toko maha tāngata. Anā, ko aua tāngata anō hoki, he mana motu hake tō rātou. Me pirangi whakarongo te tai waiata pop kei a rātou te tikanga. I mua kāri i pērā, engari i nāia nei, kei te iwi te mana. Ko ngā kai waiata pēnei i a Rob Ruha, Stan Walker me 660, e para ana i te huarahi kia whakare waina te reo Māori ki te ao whānui. E mahitahi ana ki ngā kāinga pāpori. What we have been really dedicated is expanding the Te Reo Māori music into our broader ecosystem. Kia ahurenga tā tātou noho, i runga i tēnei whenua a tātou. He reo no uki uki e ora rawa atu ana i ngā waiata hou. Tanisha Rohe, Te Karere.